twongere tubahe ikaze kuri amwe mu makuru y'ingenzi ari kuvugwa muri aka kanya. Aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Colonel Innocent Kayina wigeze kuba mu basirikare bakuru b'umutwe wa M23 ubu yamaze gushinga undi mutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera za 2012 ubwo M23 yigaruriraga ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu mujyi wa Goma, Kayina yari umwe mu basirikare bakuru bari bayoboye ingabo z'uyu mutwe. Mu bihumbi 2013 ubwo M23 yirukanwaga Goma n'ingabo zirimo za SADC na MONUSCO, uyu musirikare yahise ahungira muri Uganda, ndetse mu Gushyingo 2021 ubwo uriya mutwe wuburaga imirwano ari mu basirikare banze kuwiyungaho. Uyu mugabo yavuze ko gushwana kwe na General Major Sultani Makenga ukuriye igisirikare cya M23 biri mu byatumye atongera kwiyunga kuri bagenzi be. Icyakora Kayina yavuze ko nubwo atakiri kumwe na M23 hari abana be bari kurwana muri uyu mutwe. Mu gihe M23 kuri bigenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo imijyi ya Goma na Bukavu, Colonel Innocent Kayina nawe yamaze gushinga umutwe we nawe ufite umugambi wo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNLC, mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Force Nationale pour Libération du Congo FNLC. Itangazo uyu mutwe wasohoye kwa 30 Werurwe ryerekana ko Colonel Innocent Kayina ari we mugaba mukuru w'ingabo za FNLC, mu gihe umuvugizi waryo yitwa Major Kasereka Andre. Muri iryo tangazo uyu mutwe bigaragara ko ufite icyicaro ahitwa Aveba mu ntara ya Ituri. Ba nyirawo bavuga ko mu byatumye bahitamo kujya ishyamba harimo imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butarajwe ishinga n'imibabaro y'abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Ngo mu byo Kayina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abo bashaka kwiyegereza, guta muri yombi abana mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Uyu mutwe ukagaragaza ko ngo hakenewe ko abanyekongo bahabwa serivisi mu cyubahiro kandi biciye mu miyoborere myiza. Ikindi akaba ari ngombwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivanwa mu bibazo irimo iterwa no kwikunda kw'abayiyobora. Kayina ashinze umutwe muri Ituri ugamije kuvanaho ubutegetsi bwa Kongo nyuma y'iminsi mike Thomas Lubanga usanzwe ari inshuti ye n'awashinze mu ntara ya Ituri umutwe ufite gahunda nk'iyo yise Convention pour la Révolution Populaire CRP. Tujye tunababwira ko Thomas Lubanga ari we muntu wa mbere waburanishijwe n'urukiko mpanabyaha rwa ICC, ubu nawe akaba yaramaze gushinga umutwe ngurwanya leta ya Kinshasa. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu gihe yacirwaga urubanza n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha i La Haye mu Buholande mu 2012 rwamuhamije ibyaha yaregwaga runamukatira gufungwa imyaka 14. Muri Werurwe 2020 ubwo yasohokaga muri gereza ya Makala i Kinshasa, aho kuva mu 2015 yaje gukomereza igifungo cye avuye muri gereza ya La Haye mu Buholandi, yabwiye itangazamakuru ko atahanye imbabazi ngo kugira ngo afashe kongera kubaka sosiyete. Thomas Lubanga w'imyaka 64 ashinze uyu mutwe witwaje intwaro CRP urwanya leta ya Kongo nyuma y'imyaka 4 gusa afunguwe. Mu mpera za 2021 Perezida Felix Tshisekedi yashyizeho itsinda ryiswe Task Force y'amahoro, ubwiyunge no kubaka Ituri, yari igamije ahanini gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Ituri kuzishyira hasi. Tshisekedi yagize Thomas Lubanga umukuru w'iryo tsinda. Mu kwezi kwa 2022 mu buryo butavugwaho rumwe, Thomas Lubanga na bagenzi be 6 bari muri iyo Task Force bashimuswe n'umutwe wa Codeco bari muri Ituri. Uyu mutwe barekura nyuma y'amezi 2. Mu matora yo mu 2023 Thomas Lubanga yatsindiye umwanya wo kuba umudepite w'intara ya Ituri, ariko komisiyo y'amatora iramusimbuza ivuga ko umuntu wahamijwe ibyaha atagomba gutorwa, ibyo we yamaganiye kure. Nyuma yo kunanirwa gusubira muri politike muri Ituri mu 2024 Thomas Lubanga yagiye muri Uganda avuga ko ahunze. Uyu mutwe wa Thomas Lubanga ufite ishami rya gisirikare ryitwa Force pour la Révolution Populaire, bikavuga ko utaratangira ibikorwa bya gisirikare muri Kongo. Gusa abahanga bavuga ko uyu mutwe ushobora kuba ikibazo ku mutekano mu ntara ya Ituri, kuko Thomas Lubanga ari umuntu ufite amaboko n'abantu benshi bakoranye nawe barimo n'abakomeye ubu muri politike n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru nuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero gihuriweho ku birindiro bya M23 Ikakuku, umudugudu uherereye ku birometero 6 uvuye Walikale rwagati kuri axe ya Mubi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko urufaya rw'amasasu hagati y'impande zombi rwatangiye ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 30 Werurwe rwumvikanaga kugera ku biro bya teritwari ya Walikale. Aya makuru akomeza avuga ko nyuma y'imirwano abarwanyi ba Wazalendo basubiye mu gace kataramenyekana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Ibintu byateje ubwoba mu basivile bamaze gucika intege kubera amezi menshi y'amakimbirane no guhunga kwinshi. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kongo yitangaza ko ingabo za SADC zizataha ari uko AFC M23 yavuye i Goma.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner yatangaje ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zizava muri iki gihugu mu gihe abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bazaba bavuye mu mujyi wa Goma. Tariki ya 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo gukuriza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zihanganye bibe mu mwuka mwiza. Tariki ya 28 Werurwe abayobozi bahagarariye SADC mu rwego rw'igisirikare bahuye n'abayobozi ba AFC M23 barimo General Major Sultani Makenga na Brigadier General Bernard Byamungu bagirana amasezerano yo gufatanya gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Nk'uko bigaragara mu masezerano impande zombi zagiranye, AFC M23 yemeye ko ingabo za SADC zizakoresha iki kibuga cy'indege zitaha mu gihe cyazaba cyamaze gusanwa, zikazacyura kandi intwaro n'ibikoresho byazo bya gisirikare zigasiga iby'ingabo za Kongo. Minisitiri Kayikwamba yatangaje ko ingabo za SADC zitazatahira rimwe kandi ko zizava mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe abarwanyi ba AFC M23 bazaba batakigenzura umujyi wa Goma. Kayikwamba ati ni ngombwa ko imihanda iba nyabagendwa cyane cyane irigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni ngombwa ko ikibuga cy'indege gitangira kongera gukora. Urabizi ko igisirikare cya Kongo n'umuryango w'abibumbye bigomba guhabwa ibyo bice. Abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubwo bahuriraga muri Tanzania tariki 8 Gashyantare ntibigeze basaba AFC M23 kuva mu bice igenzura, ahubwo basabye abarwanyi b'iri huriro gufungura imihanda minini rigenzura muri Kivu y'Amajyaruguru, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu kugira ngo ibikorwa abaturage bakesha imibereho n'iby'ubutabazi bikomeze. AFC M23 yafunguye imihanda n'inzira yo mu mazi. Mu cyumweru gishize hatangiye ibikorwa byo gutegura ibisasi ihuriro ry'ingabo za Kongo ryasize riteze mu kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo nacyo gitangire gukora. Ku rundi ruhande, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akomeje kureba nayingwe na bagenzi be mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC akomeje gukangisha guta muri yombi bo n'abagize imiryango yabo. Umwuka mubi w'aba bajenerali watangiye mu minsi ishize ubwo Muhoozi yandikaga ku rubuga rwe rwa X ubutumwa bw'uko azata muri yombi Lieutenant General John Ruboya Nkashama usanzwe ari guverineri w'intara ya Ituri. Muhoozi muri ubwo butumwa yashinjiye umujenerali yise igicucu cyane kuba yarakunze kurwanya ingabo za Uganda kuva zatangira ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko azamuta muri yombi vuba cyane. General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, mu bundi butumwa yanditse kuri X yashinje General Ruboya kuba umuyobozi wa Codeco, umutwe umaze igihe ukorera ubwicanyi ngo bw'indengakamere abanyekongo bo mu bwoko bw'abahema bo muri Ituri. Ni amagambo yatumye mu mpera z'icyumweru gishize umugaba w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi Lieutenant General Jacques Charigonza Nduru amuburira ko nakomeza iriya myitwarire bizarangira hawe igisubizo gikakaye. Ku bwa Charigonza ngo General Muhoozi ntakwiye gutera ubwoba Lieutenant General Ruboya, nyamara yaragizwe guverineri wa Ituri mu buryo bukurikije amategeko. Yagize ati twagaragaje uburakari bwacu mu rwego rwo kwerekana ko tutishimye, mu kwerekana ko tutemeranye. Ntabwo akwiye gutera ubwoba guverineri washyizweho n'itegeko akazanwa hano muri Ituri kuko si inshingano ze. Nakomeza ibi tuzatanga igisubizo gikakaye. Aya magambo ya Lieutenant General Jacques Charigonza asa n'ayarakaje General Muhoozi, ahita amuteguza ko ari we wese bafitanye isano uri muri Uganda agomba gutabwa muri yombi. Muhoozi ati umuvandimwe wanjye General Charigonza yantukiye ku karubanda. Tuzata muri yombi bene wabo bose bari muri Uganda ndetse n'uwo ari we wese ufitanye isano nabo azarira. General Muhoozi n'aba bajenerali bo muri Kongo bakomeje guterana amagambo mu gihe ingabo za UPDF n'iza FARDC zimaze imyaka irenga 4 zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byiswe Operation Shuje. Leta ya Uganda kandi iheruka kohereza ingabo mu mujyi wa Bunia wo muri Ituri mu rwego rwo kuburizamo ubwicanyi Codeco ngo imaze igihe ikorera abaturage. Icyakora kuri ubu hari impungenge z'uko amagambo ya General Muhoozi unaheruka gutangaza ko UPDF ifite gahunda yo kwigarurira umujyi wa Kisangani ashobora guhungabanya imikoranire y'impande zombi. Naho muri Zimbabwe inzego z'umutekano zakajije uburinzi mu mijyi itandukanye yo muri iki gihugu kuko ngo hari ubwoba ko hakwaduka imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana Perezida Emmerson Mnangagwa imusaba kwegura ku butegetsi. Guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere inzu nyinshi z'ubucuruzi, ibiro n'amashuri mu mujyi wa Harare na Bulawayo byari bifunze imiryango kuko abantu batinye gusohoka hanze nk'uko bisanzwe kugira ngo badakubitana n'ibi bihe bidasanzwe by'imyigaragambyo iri gutegurwa. Ni imyigaragambyo yateguwe n'abarwanye mu ntambara zo kubohora Zimbabwe, bakaba barahamagariye abaturage kwamagana umugambi bita mubisha wa Perezida Mnangagwa wo kongera gushaka indi manda. Ibi byatewe ngo no kuba muri Mutarama uyu mwaka ishyaka riri ku butegetsi rya ZANU-PF ryaratangaje ko Perezida Mnangagwa agomba gukomeza gutegeka Zimbabwe kugeza mu mwaka wa 2030. Emmerson Mnangagwa ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2017 nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Robert Mugabe wari perezida w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 1987 kugeza mu mwaka wa 2017. Kanda subscribe
n'akamenyetso k'inzogera bizakorohera kubona ibiganiro n'amakuru yacu ataha. Ndabashimiye.